Badai nama ba ono ba ehehani amoni amen. He ama solomasi faduhu dedema wa omasime sila ola sifaon doto gerejau maafefu maande heu ia efa nda talifu sema sinomondei ulidana bangawale horera. Tehege hera worasoi fa auri sila aitu sifau ira nihani amoni bazorugo simane gangandewama ni fa ema nono Yesu Keriso so ayaya aga amen. Ya oma mati kelowalangi ama sila ambe fa abele sanga asoge banua siawa abodana bah Yesu Keriso ononia siasa mesa so aya ia ita sino teo tabinaiga moroi hegehehani amonia ni adonoge nono alawe Maria sino manage famakau barembawa wendio filato no te forefa mate balako ia no mei ia bambanua ni hatou bangaluo sitelu no moso ia moroi bagotalua simate no manahai ia mei bazorugo dumadao bagambele lowalangi ama sila ambe faabele moroi badae mangabuli ia dania manghuku nia sauri abe zinomate ia oma mati hegehehani amonia Gereja Katolik ni amonia faawe sabanihani amonia fange fahore femau somboto fa auri sila aitu amen. He ama hema siso bazorugo ia ni amonia deyu ia tobali amaterau fefuniha ia itere zoma sinda uge hule simane bazorugo ia simane gei bagulidana ema sirugi ma be hema ma ande ba eva ma horema simane fangefa ema gei baniha sifa salah ema ba bei fa amainda aga babanandaiga ba eva ega moroi bajile sehi ya ahou Maria safenu korasi so aya zifokeu ni sunonda uge moroi bagotaluanda alawe bani sunonda binau anda Yesus. He Maria ni amonia ina lowalangi anganda salahima ia aga niha sisohore ia daa babaginete wa amatema amen. La kemi kenama ba ono ba ehehani amonia simane bambereta ia daa ba irugi zila aitu amen.